নমস্কাৰ বন্ধু। পবিত্ৰ ঈদৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই পোনপটীয়াকৈ আপোনালোকক লৈ আহিছোঁ বোকাখাট নগৰ মছজিদৰ মাজলৈ। আৰু আজি যিহেতু পবিত্ৰ ঈদ উল ফিতৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে পালন কৰিব আজি ঈদ। আৰু এই পবিত্ৰ ঈদৰ যি সমূহীয়া নামাজ বোকাখাট নগৰৰ যি মছজিদ আছে, এই মছজিদত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব। আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাবৰ বাবে আহি উপস্থিত হৈছোঁহি। আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম সামগ্ৰিক পৰিৱেশ। পবিত্ৰ ঈদৰ সেয়া সমূহীয়া নামাজ, ৰমজান মাহৰ যি ৰোজা কঠোৰ ব্ৰতৰ পাছত আজি এয়া পবিত্ৰ ঈদৰ নামাজ আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس له طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسقوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن
إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ভাৰতবৰ্ষ, ইয়াত সকলোৱে নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰিবলৈ সুবিধা আছে। নমস্কাৰ বাধা ছাৰ, নমস্কাৰ। ঈদ মুবাৰক, ঈদ মুবাৰক। আমি আজি পবিত্ৰ ঈদৰ এই মুহূৰ্ত সাক্ষী কৰাইছোঁ, যিহেতু ৰমজান মাহৰ যি ৰোজা কঠোৰ ব্ৰত পালন কৰাৰ পাছত আজি ঈদ উদযাপন কৰিব সমগ্ৰ বিশ্বৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে। আৰু ইয়াৰ পুৱা ভাগৰ নামাজ, সমূহীয়া নামাজ বোকাখাট নগৰৰ যি মছজিদ আছে এই মছজিদৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। আমি দেখুৱাইছোঁ বোকাখাটত অনুষ্ঠিত হৈ থকা ধৰ্মীয় বহু অনুষ্ঠানলৈ আমি গৈছোঁ, পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ। অন্যহাতে এফালে হৈ আছে মহানাম সংকীৰ্তন, আৰু আজিৰে পৰা আকৌ আৰম্ভ হৈছে অখণ্ড ভাগৱত পাঠ, আৰু তাৰ মাজতে এয়া ঈদ, পবিত্ৰ ঈদৰ এয়া নামাজ। আমি যিমান পাৰোঁ অলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। যিসকলে প্ৰথমে চাইছে মোৰ এই পেজটো বা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু সকলোলৈকে আজিৰ পবিত্ৰ ঈদৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সামৰণি পৰিব আজিৰ এয়া মুহূৰ্তত। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله المنعم المحسن الديان بالفضل والجود والإحسان بالكرم والمغفرة والامتنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الكفر بالبلدان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد واعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم بشرهم باها بهم ملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أثير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعدون إلى الدعاء وعزتي وكرمي وملكي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله وأما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة التي كتبها في الخطبة التي قبله نعم بقية المسألتان فنذكرهما الآن الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد
الأول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة ويكثر التكبير في خطبة العيدين: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم فإنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا সকলোকে ঈদ মুবাৰক আৰু সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰি দিছোঁ। আৰু কেইবা ঠাইতো যাবলগীয়া আছে, যে আপোনালোকক লৈ যাম পোনপটীয়াকৈ। ইয়াৰ পাছৰ ব্লগটোত আপোনালোকক লৈ যাম কলাখোৱা নামঘৰলৈ। আৰু যিহেতু কলাখোৱা নামঘৰত অনুষ্ঠিত হৈছে অবিৰত ভাগৱত পাঠ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, গতিকে চাই থাকিব অন্য এটা ব্লগত।